Ngiyaqala ukuvumelana nesinoko namhlanje. Hayi. Ayifokamyeza sinoko sami. Ngivumelana nawe sinoko mfowethu. Ngivumelana nawe mfokamyeza sinoko. Ayimphathanga kahle vele lento yokuthi wahlulwa laphana ekuhlukaniseni unyaka. I-heart attack yambamba udu. Ingakho yondawo la iqashwa khona yona lemcinjinyana lena owodwa ngeviki aqashwa kuwo. Ufika khulume ngendaba yokuhlukanisa unyaka. Ngaleso sikhathi umuntu owahlukanisa unyaka usakhohlwa nokukhohlwa ukuthi ingoma yakhe yahlukanisa unyaka uKhuzani uNdlamlela. Usakhohlwa nokukhohlwa ilonto uKhuzani. Yazi awumuzwa nje ikhuluma leyo nto. Ngisho ingoma yakhe le yahlukanisa ngayo unyaka icelwa impinda emidlalweni emcimbini. Awumuzwa ethi iyo ke le ingoma engahlukanisa ayizuka. Awumuzwa esho njalo uKhuzani ethi abantu bacela le ngoma engahlukanisa ngayo unyaka. uKhuzani mabethi abantu akaphinda ingoma uvela aphinda ingoma nje uKhuzani phela nje. Fana nalento kaNtunsula le ayiqalile manje lento yakhe ayenzayo yokuthi afika performa yona le police le ayiperforme athi mayiqeda ukuyiperforma bese ebuza abantu ethi nithini ngiphinde nithi nithini ngiphinde ngenze njani. Ay mabetha ay mabetha ma Red Nation cha niyalandela bafana cha niyalandela yo imambana ihambe igqoka ubhemude oshibhile ubhemude lo iyo performa abafowethu ihambe yabona ubhemude lo uyabona nje ukuthi lo bhemude uthengela ukuthini uthenge ngo 250 lapha esportsini ewuthengela nakhona ukuthi ayishayela umoya mayehlalela endlini yakhe laphana lishisa ilanga njoba amalanga eshisa nje kulezi insuku. Athenga lo bhemude ukuthi uzoyishayela umoya mayewashela imoto zakhe laphana. Hayi imambana ivele idlubhe lo bhemude lo engubukela phansi mina njoba ngumantshingelane nje anguthengi isidalo hayi ngoba ngingabathanda obhemude ngubukela phansi ivalue yawo ired bet yabona. Intunsula ivele udlubhe alandelana amaviki futhi elandelana amaviki uthola ukuthi iperforma ngalo bhemude we-red bet. Hayi baba hayi ma Red Nation niyalandela abafowethu. Iqede lapha imambani ibuza abantu ngiphinde iphelise nginiphindele ithi naba bethi abantu angiphinde kube kuyiyo ebabuzile abantu bafowethu. Ma Red Nation lento yokuthi ahambe ebuza ukuthi ahambe ethe emcimbini yena uhlukanisa unyaka ubheke manje uFebruary na uFebruary siyawuqeda sibheke kuMarch kodwa kuntunsula nje yena usahlukanisa unyaka yena ngoba lento yokuthi wahlulwa yamcasula akuvuma thule imphathisa ngama pain imphathisa ngama period pains lento yokuthi wahlulwa imphathisa nje ngama labor pain uyabona. So bafethu kodwa qhubekani nilandele iqhaweleni eyasisho lutho thina na kade liqashiwe lapha yini Big Brothers yini le nto leya iBrothers Big kade liqashiwe ke lapha niqhawe ligqoke wona bhemude lo mangewona owejini umhlophe bafowethu lo wona lo mhlophe
eladintsile ngawo dakeni la livukela uwasha lawo performa ngawo lapha kuyini lenti Big Brothers iBrothers Big bafethu uqhubekani nilandele bafethu asinisoli hayi badle